Rere na ikereka ria kere niguo tuthie na mbere na ukumenyithia mohoro maria tukuhaririirie hwa-ini uyu wa umuthi. Tukithie na mbere ati atongoria kuma kaunti ya Taita Taveta ni mathiete na mbere na guteithiriria thirikari ya bururi hari gutigirira arutwo othe aria marekire kigeranio kiao gia kirathi gia kanana na muno makiria kuma micii iri itehotete ni maingira thekondarĩ kuringana na kuria o murutwo etitwo na mutaratara wa thirikari. Murugamiriri wa kaunti ino niwe Haiko Mizigi ni uritie arugamiriri a thukuru matige kuingata ciana iria ciumite micii itehotete kuona riria mari micii ni moragirwo ni mathomo. Na mambo ya education yamesemekana kwamba watoto wote waende shule. Tunajaribu kupambana kwamba tupate ile 100% transition ya kwamba watoto wetu wote wawe wako shuleni, haswa wale walimaliza darasa la 8. Tuwe na subira. Wakati tunapambana kupeana basari na kujaribu hapa na pale kusaidia wale ambao wako nyumbani waingie shule, wacha tuwe na subira wale ambao wamelipiwa kidogo wako shuleni. Neo ni ripoti njega makiria ngakihoka ati arutwo ni marikoragwo magitangikirwo na njira iria yagirire kuona nima riria murutwo atwarwo kana aingatwo kuma thukuru niwe ukoragwo akiurira githomo-ini. Neguo tugitigana na mautu ingire kuria kaunti-ini ya Nyeri ni ati senator wa Nyeri niwe engineer Ephraim Maina ni amenereirie ajumbe a kaunti iyo akiuga makoretwo makihuthira kigina kia muingi na njira iria itagirire. Maina augite ma MCA makoretwo matekurutira muingi wira na njira iria yagirire guku makioha thabari citari na kuria ciri. Muthenya umwe thutha wa gavana wa kaunti ya Nyeri CIIKO CC ya thirikari yake na MCA ciothe ya kaunti no macokeria kuma thabari ya kiumia kimwe na iria marari Mombatha, atongoria kuma kaunti no nimeyumirite na gukorwo magikumithia ikinya riri. Matongorete ni senator wa kaunti no Ephraim Maina, atongoria ni makumithitie ikinya riri na riria maugite ati niria kwananga mbeca cia muingi muno mahinda maya thirikari ino igumirwo ni mathina ma mugomo wa manathi gatagati ka mangi. We have just witnessed here in Nyeri, when we are aware that in hospitals there is no medicine. Our whole county has been in Mombasa for a week. And not just, it is all right for the assembly to go together with the executives to discuss about their, the work they are doing, because it is actually necessary. But a whole entourage of over 100 people go to Mombasa with their cars, with their drivers, with their bodyguards, and you wonder who are these people threatening? Some of these people, I keep on wondering. I never move with my bodyguard myself, even when going to Mombasa, because I feel I'm just another ordinary Kenyan. Now, those kind of things, I hope, will be the things that we'll be looking at when we look at the referendum that is already here with us. Na ritanjira ya guthingata nginyo cia utongoria wa kimatura ta uria gwathirirwo rungu rwa gigatiba, senator ni uriti magavana makorwo magicurania uria megutithiriria muingi thiini wa kaunti ciao kwira ugathiki wa mbeca kuri tabarira cia urimi, ugima mwega wa mwiri, mathomo gatagati ka ingi kunena nayo njira iria muingi ugikorwo ugiteithika hari thirikari ici cia kaunti. The worst thing that has happened is that this devolution, instead of bringing services closer to JIKO, instead of coming to get the resources utilized for services to the common man, like health, like education, helping in agriculture, helping in providing some very small basic roads, which are very, very necessary for agricultural production and the people's communication. The money being squandered in other wasteful ways. Senator yo ariti mieri no thutha wa urokorwo kiubuka ati hari kiumia kiu kimwe manari thiini wa mucii wa Mombatha, kaunti no ya Nyeri ni irakorirwo ikihotha ciringi milioni 7 gukorwo ikirugamira utongoria wa kaunti thiini wa muka wa Pride Inn uria uri thiini wa kaunti ya Mombatha.
ona kuri ogwo iretera na njira nene thabari ya atongoria kaunti ino ya Nyeri. Speaker wa bunge ya Nyeri niwe John Kagucia ni ugite ati thabari ino yothe irari irugamirwo ni Kenya Devolution Support Program na iri rungu rwa bengi nene ya thĩ nĩyo World Bank. Mahuthiro maya ma kaunti ino ya Nyeri hari thabari ici cia uko bũrũri-inĩ o ũndũ ũmwe na iria cia nja wa bũrũri harĩ maabitha kaunti ino mokĩtũrĩrĩ riboti ya mũtari wa mathabu ma mũingĩ niwe Auditor General irakorirwo ĩkĩonania atĩ kaunti ino nĩ irakorirwo ĩkĩhũthĩra ciringi mirioni 53 harĩ mĩeri ya mbere ĩtatũ ya mwaka ũyũ wa gĩthirikari thĩinĩ wa riboti yake ĩrĩa ĩrakorirwo agĩtũngania kũrĩ thirikari. Tugithie riboti ni kini ati thutha wa ministry ya githomo gukorwo ikendekithia arutwo aria mari na grade ya C+ guthii na iguru nio megukorwo makiona kamweke ga kuingira university. Riu murugamiri wa ruhonge rwa mathomo kaunti ya Embu no Elias Abdi augite undu uyu uri na mihinga maingi. Elias oretie thirikari egoithia grade ya kuingira thukuru cia guthomera uritani kuna kwina unyihu wa arutwo a mathomo maya niguo arutwo aingi mone mieke ya gukorwo makihingia iroto ciao. All other TTCs across the country, the enrollment in this college has drastically reduced from 2007 as a result of the reforms that were introduced by the ministry in the education sector. That saw all candidates with C+ and above gain admission for university education. Anticipated that the move will raise enrollment in TTCs as well as provide an opportunity for candidates from the hard-to-reach areas of Kenya access teacher training and consequently alleviate teacher shortage in the 17 focus counties. Na tugitigana na tuthie imwe kwa imwe ginya kaunti-ini ya Kwale ni ati hathara nene ni yonekete thutha wa mukawa wa ugendi wa Leopard mwena wa Diani kaunti-ini ya Kwale kunyita mwaki na kuhiana njira itaramenyekana utuku wa gukia umuthi. Kuringana na urugamiriri wa mukawa ucio kurari na igongona ria mwanya guku magituthura baruti milio ya hizo fataki. Baadaye ndio nikaanza kupata masimu huku na huku kwamba kumeshika moto na tukaweza kumobilize ile fire engine ambayo tuko nayo. Block 3, nyumba 3, nyumba main house ambayo naita main house, nyumba ya mwenyewe imechomeka yote kama unavyoiona hapo nyuma. Na alafu block ya pili ni store na workshop pia nayo imechomeka yote kwa sababu ni makuti roof. Alafu ya 3 ni gorofa mpya ambapo ni staff house pia nayo imechomeka yote. Iyo ni hadhara ya mwaki ule uraikorirwo gitungwo kana ukionekana kule mwena wa Gicua-ini mwena wa Kwale mukawa-ini wa Leopard na ni mukawa njui muno makiria to ningicera mwena ucio kwoguo aria maragikorwo makihutio urugamiri wa hoteli iyo twaike mahe pole. Na nona January muno na February na wakere miaki ni ikorwo ikionekana muno makiria nimenya niki na tarucini rwo muthi kumana mwaki ungi kure mwena wa Kariobangi Light Industry na hadhara nene yakorwo ikionekana. Na miaki ino ni yagirirwo ni gukorwo igithuthurio ni amu gutire uwi kuria ikoragwo ikiuma neguo no ikorwo ni gucungererio ni mundu kana thitima kwoguo uthuthuria mukindiriku ni wega ukorwo ugitafanio niguo tukorwo tukimenya maundu ta maya kana kihumo kia miaki teno kuria kigikorwo ikiumite na oho tukauga pole kuria aria makorirwo makihutio ni mutino ucio neguo gwa kahinda gaka tukwamba guikiria oro hanini tondu mwena uria ungi ndiakiona mundu ugwitwo Wambui wa Kibe nake akihaririirie na mohoro megie wonjoria kwa kahinda gaka tukwamba guikiria oro hanini tugicokereria ni Wambui wa Kibe.